Pito foi fa alofa ile nei aso I se warm faina se smai. Ia o le inga e fa ko ile tua. Tonu wa fai to se sima fa manana ia mato. Ia le talo ia fa manana tele le tua le se sima e mese foi. Ia e nisio lo fa fonga mai lunga tanto live stream. Talo fa tu le swafa manu malo ia su Cristo. Pela vale tua le coloco lo mai moa mai ai mai sincera mai ai ia talo le tua io atu le nganga le tua mai se tapo inga ia asisi ia o ina la fonga pa io le tua la fo ina le tua ia so ia mtua fa manuia tele le tua ia to malava ia a faila ia to oro tu spa ia nei tai au mai le su fa tasi mau le moa Peteru le tau profa Moa Peteru lo nam tau prefa fa upe sfulu se u fa upe sfulu mal tasi te iloa mai le masina leo uni ya na mei sa tama fai atu ai se tama I series I le whaatatau I le tato theme ni Neitau Sama le theme ni Neitau Sama na amatai ya tato samalinga I Neitau Sama e whapea o le mataala I le tatalo to be watchful in prayers. Amen. And so we thought that we would continue expounding and explaining the importance of what it means to be watchful in prayers. And as we look at this, these verses, we're still in that same context. And there was real context le tato faitawina, o tato yai nevai tau, o tato tonu foi o se ke au taua mo tato le nevai tau lo tato yai. E ui lava ese foi le amatanga le tau sanga pe ona tau silapia. Ia o le tamawhenga lava ina ia whaeloa mai ai tātou le kalesia ia e leo se taimi e whaavaivai ai e leo se taimi e solomoni ai a o le taimi e tū mau ai Lord whaatua tua o le tua nanga peon tamwhai atu te lo taimi e o mai aso muli muli le wha mei lua timo teo wha mei e o mai aso muli muli aso e ngata ai o le atele tangata o le a ese male whaatua tua o le fsiri la o ai o ese male whaatua tua o tangata na whaatua tua mo I le tua e leo tala noa lai le lalolangi e leo tala noi tangata e lea tal tonu a loo tala noi tangata I o loo muli muli a Yesu fumei o mai aso muli muli o le ato tele nisi o ese male whaatua tua ai pe o le au ngala o le nei tala noanga o loo tatou tala noa ina ia toi mata ala I tatou ina yo toi whautauta I tātou le ekalesia Yesu Keriso a whai o tātou o tangata ua muli muli ma ua moni tātou tautonunga I le atua I mana o mia na tātou mataala ma tātou whaatuatua ai meise le whautauta ua tātou o I aso muli muli say amen. Nela leo ua waise manatu o le a whaawau pēr tātou series leo. If you've been following along, we've been following all of our verses and now we've reached verse 10 and 11. The last time our last message was on do not grumble. Say amen. That's right. Show hospitality, but stop complaining. Because it's easy to show hospitality, but can you show hospitality without grumbling? Say amen. Can you do the work of the Lord without complaining? Because again, it falls under the subject that we spoke about before, which is what? But above all things, have what? Have love for one another. Have a fervent love. Ya maweta tole alofa now. Awan na le fatanga alofa. Ay may se lava taimi mulmuli lang ayo olo taimi mulmuli lefa may Yesu. E o yaso mulmuli a mata ona maalili ya loto tangata. O le almeo maalili ya loto tangata uleto yaisi alofa. Wa manatua ia ya te ia uleto ikei tangata loto uleto ikei ona uso. Wa manatua ia ya yaisi wa maalili loto uleto imafau faude alofa lena alofa mayele atua le lalolangi atua o le alofa le tauna fatino ina ilona ekalesia. Say amen. Nela le ia tato o le upu fa malosi ale mo tato ia tato fai tete ia tato matahala o tato wo ia somolmuli ma le neila taeao le afa waupen tato series le la tato baba ai sam ta upu le mawale mai fa upu sfulu ma le fa upu sfulu mal tasi o I le la mawai tato fa al neitaeao 1 Peter 4 verse 10 and 11 as we continue our series in being watchful in prayers. If you have it, follow along. I will read it from the New King James Version first, and then I will go ahead and read it in Psalm 1 for us. I'm trying to watch you to see. I think a lot of us have our Psalm 1 Bibles. That's good. Manela umana ufaitau lo le tato ngana fa pertania yana tu atule le tato ekalesia tato faitau fatasi faitau manino yel fa upasfulu male fa upasfulu mantasi le mo Peteru fa. As each one has received a gift, minister it to one another
as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Momot Peteru fa fe upesfulu mal tasi tato kalesia fe maua wala o mai via le tua tato fe tau fa tasi mai ai ia ia taiko tasi maua auna o le tasi le lava mea e peo na maua o ia o le mea alofa e peo na ana pule e le lei i le alofa tu noa winga ese o le atua a fai e tau tala se tasi ia tusa maafionga le atua a fai au auna se tasi ia tusa ma le malosi o fuaina mai le atua ina ia bi ia le atua i mea umalava ono o Yesu Keriso ia te ia le bi inga ma le malosi e fababau lava. Amen. Amen. Ia whamanwia mai le tua le whaitau wina lona fionga pa ia le nei tuna le aso. O te fia tala noa tu sa mta upe whapea. Ia tai toa tasi ma au auna o le tasi ma le alofa. Ia tai toa tasi ma au auna o le tasi ma le alofa. Subject that I want to talk to you about today, serve one another in love. Say amen. Amen. Let us pray. Father, we're getting ready to hear your word. I pray that you will bless us, Lord. Open up our ears, but most of all, open up our hearts, God, that we will be ready to receive your word, God. And Lord, that it will not fall on deaf ears, God, but fall on open hearts, good soil that will grow deep roots and bring forth good fruit for your glory and honor. Talo le atua ia talo mato loto ina ia sauni e whaalongo longo e peo tangata poto ia fua mai eni fua mo oe ta mama lovi inga ma ia whaonga ina le atua awana o le whaalongo longo ia mato ana ia iaso uma mato o langa i mato te manuia ai manuia mai oe ta mai le nei tangata whaonga ina i le fola ina lo upu awane i mavailo whaunga ia whaia mea uma mo lovi inga ono le swafo Yesu. Amen ma amen. Amen. Serve one another in love. Ia taito tasi ma auna o le tasi ma le alofa. Peuna tam fai atu o lo iei tato series leo lo lalo lava i le mta upo e fitu leo lo talanoa ua o mai aso e ngata ai. Mea la le te tau o na whauta uta i le kalesia. Tau o na mataala i le te talo. Le ngata i le te tau o na mua i mea uma o na maua e o tolea le alofa nau o le tasi. A wao le alofa e ufi ai anga sala tele le vai aso fo ile na tato tal noa a faia tato nga luenga a wane faia male mui a wane faia male complain aisia na ngole isi le va engo le anga sala o le tangata mui so o tangata le tal tonu ile tua la a mata le loto lo tapo inga ile tua a faila mui o ilo loto ia ilo a tonu ele silafia seisi a silafia ile tua. Mea la le i tato mata le fo i lawa tato o mai lalo i fai upu ia o lo fa wau mai pea ia le tala noanga al apostolo ia Peteru ina ia tato mata ala pea ia tato fai tete pea nanga o mai aso muli o le ama lili ia loto tangata e o mai taimi e leto e fa alia le alofa o le isi tangata i le isi tangata a wapule lawa tangata ia mana me fai a lefe mea ia maua e tato le alofa nau i le tasi langa e whainga tāna e whaapea mai te alofa i lea tua ke lewa ai ke lea alofa i kangaka ngai ngofo e au kawha ia ke oe ngai ke psanga i aso uma. Nela na ia tātou malama ia mua alofa le tasi o na tātou alofa foila ia i lea tua. Say amen. That is the first commandment that God gives us, is to love the Lord your God with all of your soul, heart, and mind. The second commandment is to what? Love your neighbor as you love yourself. Say amen. And then he says what? All of the laws and the commandments of the prophets hangs on these two commandments. Tato vava ai ile fatatia ina foi o tu la fono e se fulu a mose I vaenga e fa mua lua matolu man fa
o vaenga tu la fono na e fata tau I lau va whenua I male atua. Meana whemei awane I ai nisi atua wana o au lava. Awa foi nei e ifo I tupua a. Vava aifa leile aso sa pati. Awa foi nei tau valea lau suafa. O mea umana I tu la fono mua mua mo se whaia. E fata tau I lau va whenua I malo maftanga male atua. Fa solo mai loa isi vahenga e ongo ngā whemea ia e ava I o matua. Awale ngā oi. Awale whaitala papelo. Mea umana I le va whenua I o le tasi le tasi. Mea la lefe me ile atua o le mea mua mua ia sili lo alofa ile atua ia e mua mua o ne alofa atu ile atua ma lo loto atoa ma lo anganga atoa ma lo tangata atoa lua ia e alofa atu ile lua tutua oi awale tu la fono la voleo le atua. Say amen. We need to show love for one another because here's the thing. It's easy for us to use our gifts and give glory to God. But the real challenge is another way that we forget as a church to show glory or to give glory to God is by loving one another. Because that's what the Bible says. How can you say that you love God whom you have not seen and yet you cannot even love your brother whom you do see? We need to learn to love one another because this is Jesus's final words to his people. He said, you know what? Make sure this is the new commandment that I give you. Learn to love one another so that the world may see that you are my disciples. How will they know that you are my disciples? If you learn to love one another. Yes, amen. Ai leo se fata ngā alofa foi. O le alofa le na tatou tala no ai le alofa nau nau. O le alofa le fatua o ia le alofa le agape love. Say amen. The unconditional love. Le alofa le po le alava le anga mai o tangata ia te oe e faaali pe le alofa. Po le a foi le fai o ngā luenga e o mai tangata e fai oe e faaali pe le alofa a. Po le ale o tangata e fai o tala e te faaali pe le alofa langa au nei ngalo ia te oe. Ngā le anga foi tangata I le tua. A lot of people went against Jesus. That's why Jesus says, when the world starts to hate you, don't forget that the world hated me first. Yes. And so that's why it's important for us that we must have this fervent agape love. Because when we talk about this unconditional love, agape love is not selfish. It's not concerned about self. Instead, it is concerned for the greater good of others. Amen. Because that's why the Bible says, for God so loved the world, right? It didn't say, for God so loved Christians, for God so loved a certain amount of people, or just this group or this group. He loved the world. The Greek word for world there is cosmos. We get our word cosmic from this cosmos. So not just the world, but God loved everything in the universe. Amen. That includes the sinners. That includes the people that we've discounted. That includes those people that we think they're far away from God's grace. No, God loved everybody. That He sent His only Son to die on the cross. E maua lalo ele mawhai ona maulu I lalo a e lau tele ele mawhai ona na opo ina o le ale whantalanga le tamwhai le alofa sili leo le atua. Yes, amen. Yana le tato mala mai o le ale mawhanga e sanga tame le ale mea la au alofa I fuis kanka yanga leanga mai yatiau langa ngā alofa mai mua le atua yate oe. Thank you, Jesus. O tato foi awane I ngalo ele mo tato o mai paolatanga ai sa amio leanga foi tato. Sa tato fai tala pepelo, sa tato fai tangata I le tato o mai I le whaolatanga ngā leanga foi tato a mio. Mela na awane ngalo yai tato o leo mai le whaolatanga I tato manatua awane ngalo na alofa mua le atua yate. Amen. God loved you first. You may say, why should I love those who hate me? Because God loved us while we were His enemies. That's what the Bible says. While we were yet sinners. That keyword is yet. That means people continue to sin. In the middle of us still sinning and doing what we want, Jesus died for us. Amen. Thank you, Lord. Because if Jesus came based on us living a holy life, He would never come. That's right. Because none of us are perfect. But praise God, His love came even in the midst of while we were deep in our sins. God still sent His Son to die for you and me. Hallelujah. What a great and crazy love. Say amen. Melana lelo tala noa I tato neita ia tato ilo auauana I le tasi e ala le alofa le fatua o ia le na alofa mai le tua ia oima. That is the kind of love that we need to be sure we exhibit anytime we serve. But first I want to start with that first word, to serve.
o le auauna nanga ye tangata fia no fo ai auauna mai tangata ia te ia ai le fia auauna. Say amen. And we need to understand that Jesus said, "Oh, if I make talo Yesu, o tele isau ina ia auauna mai nisi ia te au aina o sau ia auauna." Amen. Ia fa pena fo ila ia tangata kerisiano ia tato maua le nganga leo le auauna. O au tele fia tele tangata o mai le kale sia ngau le ngofo ai le fia auauna i le tua. Langa mana o mia ni tangata auauna le fina ngalo le tua. Langa lela tato baba ai el tuspa ia e tofu uma tato mataleni au le fsili fa fena fa nga ina taleni na mo le tua. Amen. Praise God. We have gifts from God, but what are you doing with those gifts to give glory to God? We're going to look at it today, and we're going to show you 4 different things that will help you in your service to God, in your serving one another. I want to be clear. Say amen. To serve one another in love. E pe ia o lo alofa atu ia o tole au so ia fa pe na fo ilo alofa i le tasi. Me ana leo la o tala no atu ai nei tai o ia tai toa tasi tato ma au auna o le tasi i le alofa. Say amen. Amen. You know, I remember this one saying. Te mantua tala lisi fina fa mai. I like serving in ministry, but I just can't stand people. Amen. For me, only if there was a ministry without people. E tangata na whaimai ate o le fia o ia o ngā lue le kālesia. Au le whaalawe lawe, o kangaka. Ma ngai apea ngā iei se ngā ruenga len kangaka. Au le whaalawe lawe, ai awangi ngalo ia ke oe. Church ministry is not merely a matter of programs and planning. Ministry is people. And we need to understand that. Number 1, ministry is people. Otherwise, if there's no people, you have no ministry. Angale ai tangata le se au ngau le fai le kalesia au le ngau le kalesia o le ministry I tangata me lana awane ia tato ai mai se tato ai nga tai le taltonunga mana ia pe ana le ai ni tangata fa mole o tangata le mafu ai le ministry. Say amen. Ya ai la tato tai ia e ngai kai ya oi le se muli mai ya te oi. But ministry is for people. If you are in ministry, you are in the people business. Amen. There is no way to be effective in ministry without loving people, and if you don't know how to love people, then you shouldn't be in ministry. Amen. Amen. Fai tele loa fa ali le alofa I tangata vai fa leipo so vala au na mai le tua. Langa ia I loa o le vala au tatou mo tangata ia tatou I loa foi alo lofa I tangata. Yes, you might be sitting there and saying people can be stubborn, people can be selfish, people can be lazy. People might love you today and hate you tomorrow. People might be committed for a season only to leave you hanging for the rest of the season. But nonetheless, we are called to love them. Think about how many people come and go in salvation, and yet God still loves them. Right. And yet God's grace still reaches out to them. It should be the same for us. Yes, but I'm only human. Yes, but that's why we're learning the Word of God. Amen. Is to help change the way we think. Change our perspectives to make sure that we learn how to love people. Amen. So good. Tato malama alolofa ile tua alofo itangata aisha langa ole tua na mua alofa itangata. Lena awina mayelo na alopelo Yesu keriso mo oema. Jesus reminds us, serve them. For the Son of Man did not come to be served, but to serve. Amen. And to give his life as a ransom for many. So for Christians, tangata kerisiano ole auauna itangata is not an option. It's a requirement. As we serve one another, it's not an option. It's a requirement. Say amen. So as you serve in ministry, wherever you are serving, make sure you understand we need to learn how to love people, because those are the people that we are serving. 4 things again that I want to help you to understand. Serve one another with the gift God has given you. Lena tato faitawe ile fai upesfulu ataito tasi ma auna le tasi I lea lava mea e pei ona maua e ia o le mea alofa. E pei ona maua e ia le mea alofa, le mea mua leo lo tala noi Peteru o se awale mawhai ona tato au auna I le tasi fa ngale mea alofa nganga tu atu le tua. Say amen. Amen.
Honor them, serve them with the gift God has given them. Number one, every believer, every Christian has been given a gift from God through the Holy Spirit. Me mo ye malama e tofu umata to tangata kerisiano ma me alofa ese mai le tua e ale le nganga paia. Ia tatou va ai le mo carnitos fulua fa upe fitu fa meia o foina tai tasi tangata le faalinga o le nganga e ao ngai ma fisoso ani ai o me alofa ese o le nganga paia fa solo me ele yo me alofa iva upo le poto upo le malama ta fitonu le fa tua fa malo lo ai mai o fai o va venga o perfeta o suenga o nganga ese ia ma fa matalanga o nganga we va ai me alofa yo tu me na mai le nganga paia. Number two, I want to give you this first point. The first point is every Christian believer has a gift from God. But the second point under this same point is this. That gift is not for you to go and show off with. It's made to serve the purposes of the kingdom of God. Now, ai te lore fala brave te lo nista ngate baba ayatu wa maua ta leni maua me alofa nga ola ia fa nga se lavlan a ole o mai tu mai ia fa nga mole vi inga ole tua langa ia mana tua me alofa o mana o mai ai mai le tua nga le fe mai e pule lava le anga pa ia male malana fa soa o le anga pa ia le na te fa soa ina me alofa a faila o e nofo mai fa pe ifo ai longa ia sa o me alofa le o fa ia tu ia te oi a fai o talia ina o le fa o tanga o ia te oi le anga pa ia le taimi mo e talia i fa o tanga o le anga pa ia nai tu tonu ia te oi o le na te tu ina atu le me alofa ia te oi e tofu umata to mal me alofa o me le te fiusilia tu ia te oi malu ia tato e kalesia nei tai au fa afea le fa nga ina lo me alofa. Amen. Praise God. Ai list nga kala ngofo ilanga me alofa le fa nga. Amen. Ai foi list nga kala alu e fa nga se lo me alofa. E ono tam fa atu o me alofa uma mai le atua ina ia fausia i lona malo. O le me alofa mai le tu e fa ilona e kalesia la tala le Yesu Cristo le apostolo Paulo le Efeso fa u consultasi sul patolo fa mai na ia tu ina mai foi inisi fa ma apostolo o isi foi e fa ma perfetta o isi foi e fola le tala lei o isi foi e fa ma leo a to ma o ina ia fa a to ina ai au pa ia la to te fai ai le ngā luenga auauana ia ati na e foi le tino o keriso we fa longo le ngau ni me alofa ina ia ati na ia le tino keriso ai le tino keriso ta to le kalesia. Amen. It is here to help. Some he gave apostles, some he gave prophets, some he gave evangelists, some he gave pastors and teachers. All of these are for the purpose of equipping the saints of the work of ministry for the edifying of the body of Christ till we all come to the unity of the faith and knowledge in the Son of God. Awala tato fata mala yai. Say amen. Awa foi le tato fa vai yai. Ia tato mataala. Su e lo taimi nei po le ale me alofa na tu inato le tua ia te oe. Fa o ngai le taimi nei. Awale le vi ingo le tua. Say amen. Say amen, church. Amen. Everyone has a gift. James 1:17 says, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Every good gift, church, every good gift that you have comes from God. Awalawang e fa pesisi o la wa me alofa le nga maua ya nga faia ya nga walu le onga le ilanga le maua me alofa le nga pa ile onga ele maua fo ile me alofa le nga pa inya o onga ka ko makua wa nga o le nga pa ia e fo ina mai ya me alofa fa le nga mole fausia ino le kalesia male malo le tua. No, your gift is from God, and the purpose of that gift is to serve one another. Say amen. Amen. To love one another. Whatever gift you have, man, I'm looking for people to come up. There's so many things that we're doing in the church, but we need more people to step up. Say amen. Yeah. I know there are some of you who are called to do great things, but you're still hiding. What are you hiding for? Come out and help the church. Say amen. Amen. We need your help right now, not for the glory of Midway or for the glory of any man, but for the glory
glory of God. Yeah. And if our purpose is to be planted here in the city of Federal Way and to take the gospel of Jesus Christ to all of the ends of Federal Way and all the way into King County and all the way into the state of Washington and all around in America and wherever people are watching, that we need more people to rise up with the gift that God has given you so that we can come together, put it together so we can build the body of Christ and give the glory and honor that belongs to God. Amen. Right. Ya kako ilo leo sengo fongo mele o mai kako fai ke le yo le mission le tua te le o tangata fia fa longo longo mana o mia le tala leo Yesu Kristo au le sili o nga wenga ngai fai mo bingo le tua. Amen. O mai lo fa nga me alofa mo le tua. Say amen. Let us use our gifts for the glory of God. Number two, we must serve one another as good stewards of God's grace. Auauana le tasi e whaape o auauna pule le lei I le alofa tu noa o le atua. This is what it says right there in verse 10. It says, make sure you have a gift, minister to one another as good stewards. Amen. That's Anybody right. know what a good steward is? Oile mele fa mele just pa ia tala no e pe o auauna pule. Na mele tama fa ia tua o mea uma tu ina mai le tua ia tato elen ka ko mea. That's right. That's right. Pule le lei o tausi mea tangata na le tausi mea le tua mea na awane tato manatu akako mai fangi mea kako mea le o le kako mea lango mea o malava e o le manga va ola ngai tonu yate o mea le tua. Yes. Mena na ye tato malamlama so se taimi tato o mai ngā lulue tato o mai fo e fo ai ni mea mo le kalesia o faini ngā luenga le kalesia ia e loa o mea le tua le ngio mea. Langangale mo fo ya tu le tu ya te o ele mawe o mea na say amen mena le tato malam o tato na o tangata e pule I mea na fo ai mai le tu le un tato mea au tato o tausi mea say amen. We are good stewards of what God has given us. E o fo lan me alofa e me alofa na le fe me el tu se Roma suma lo o le me alofa e fo ai mai tu sama le alofa tu noa o le tu le o tu ina mai ya te o ma. Yana na isanga te feme wa wale only mele wa ole mele no tato o mai il tato e kalesia midway e leungi kako mea au mea uma le tua say amen o halava mea wa tu ina mai le tua e tato lima e fai tato ainga fai tato tute ma tato faiva I tono ainga me kalesia awana ngalo ya te o tato wana o tangata tausi mea le tua o mea wa tu ina mai le tua e fai ai le ngalo wenga le tua. Yes. We're here as good stewards, say amen. Amen. Not only that, I love that because it says here, a good steward of the manifold grace of God. Manifold is just a fancy word for the big and greatness of His grace. That it has many different sides to it. It's kind of like the idea of a diamond that when you put it up in the light and the light comes through, it shines in different variations. That's the same idea that His grace has so much variations. So big and so great. And here's what he's trying to talk about. Sometimes we forget as Christians that when we get saved, all of a sudden we start being snobby to one another. Yeah. Right. All of a sudden we start looking down on our brothers and sisters that are around of us, that are around us. If had it not been for God's grace that was extended to you, you wouldn't be here as well. Yeah, amen. Makalonga ngalo yake ya angale aile alofa tu no le tua ele mawa fo il nga coffee ele mawa fo il fautanga ai lefe me awane ngalo yate oilea le alofa tu no le tua le na mawa tato fautanga ele tato o mai tato ni tangata le anga na mio le anga na fai me se na anga sala iluma le tua fa tai le tua olona alofa tu no le wa mawa tato fautanga me na lefe me ya Peteru awane ngalo yate oi nanga yeli tangata peo au fersaio ya matalona sisi lunga le isu male ulu se tu lo lava ma fa pe sili atu ia istangata ile kalesia midway awane mawe sisi se nga se man e tasi umata to le sila fanga o le tua le sisi sili atu ele sisi mawalalo e tasi umata to aisa ono le alofa tu noa o le tua. So don't ever think you're higher and don't try to demote people either. In this business, we are all one under God. Why? Because God has apportioned His grace to each and every one of us.
And so serve with that understanding. Serve that, with that understanding that you also have God's grace, that you're not better than your neighbor, that you're not better than this worker, that you're not better than this person. Even me as a pastor, just because I'm a pastor doesn't mean I'm better than anyone. No, we're all working in the same business. We're all doing the same kingdom. We're all working for the same kingdom. It is all for the glory of God. Say amen. Apostolo Paulo fa longo ima na ia yo tano apostolo Paulo mo korinito sulima fa yo paivo mal sul fa mai au o le opito e ti au apostolo we fa longo fa mai elea nga ona taua o le apostolo auana o sawa atu le kalesia le tua ai fa longo na oi a o le alofa tu no o le tua o fa pe ne ya we fa longo ai o fa pe ne ya o fa mai ya o lona alofa tu no foi o ya tiau e le fa le nga ina lea au asili la nga ruenga ya ila to uma ai pe tai e le o au le alofa tu no le tua we fa longo le talo apostolo Paulo If you think about the Apostle Paul, man, he's not some small person. He's a great apostle. He wrote half of the New Testament. And look at how he refers to himself. He says, "For I am the least of the apostles, who is not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the what? The grace of God, I am who I am." Say amen. And you can say that today, church. By the grace of God, I am who I am. There's a reason why I can stand here as a pastor, not because I'm perfect, but by the grace of God, I am who I am. You can say the same for you wherever you stand. It's not about your past sins and your past life. It's about who you are under the grace of God. Say amen. That is why we praise God for His grace. Me na tato fafta ye ile tua. Wa ala nam fayo na tula ya tufo il faifi au neita ya langa tanto nunga lava le tas ele ono se poto ele o sona tamai ele ono sona amio tonu ai ono le alofa tu no le tua le mafaino utua toi la sonne. Fa pena umata to say amen. Our loving it ngalo ye tato langa ma na ye le fama tala mai foi I love it. He calls himself the chief sinner. 1 Timothy 1:16, he says, "I thank Jesus Christ our Lord, who has given me strength, that He considered me trustworthy." He said, "God, that you would even consider me to be used, appointing me for service, even though I was once," listen to him, "I was once a blasphemer. I was a persecutor of the church. I was a violent man, but I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. But the grace of our Lord Jesus Christ was poured upon me." And this is what he says. Here's a trustworthy saying. "Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst." Amen. Apostolo Paulo o au esili ona leanga. E ui lava faftai le atua ono lona manatu mai ate au. Lona manatu mai e whaonga ina au. Ai le ngalo le Apostolo Paulo. Ono le alofa tu no le atua. Le o mawhai ona whai e le Apostolo Paulo ona ngalwenga. O le alofa tu no le atua mela no fai ona tu la ia apostolo Paulo tu singa ia fa tu e kalesia a o apua ia tu fo ilona e kalesia aisia e leo tu ilalo isona lava pule ai tu lalo le pule ma le alofa tu no le atua me ana le famela apostolo Paulo fa fetai le alofa tu no le atua auana le ai le alofa tu no le atua e tato te le fai tau le apostolo Paulo. But because of His grace, we read of a man who brings God glory and honor through many of his writings. Say amen. O te whawhetai atu ia te oe. Ina ua o le pei o isi tangata we whalonga. O e whao mea o e amio leanga. O e muli lua e le pei o le la te lona fo. Lua kusi lima is te lona le talo vatas. Ai whalonga e le ngata i ngata talo whamea. E ta i lua i vai aso sa ona o anapongi. O te whai se furuai fo i mea uma o te maua. Usan mele o whailo ngo whamakoe la uanga mea i ngawhai. Amen. Ele ngaka loa kakalo ma fa kusa ia ka ngaka ngasala lea ala foi wa ko e lauanga me le lenga fai mo le atu le kalesia e ka ko ke le ofu e fola ka ko ngal venga le amen langa le se mianga fia sila mai le atu e fia sila mai le atu i lo nga lue fa maoni me le va ai lo te talo fa mai e fa ka i lunga nga pongi ai awa ingo mai le ku e kakalo
langa leo se menga fia ai kan ia le atua langa po le alo anga pongi so ai le alo malo loko ele kali nga le atua ai tato fa longo ia le talo le telona famei na tu mamao famei ele mafaya ona te pa ai ona mate le langi le tato pese ai le pese le famei ai a wasi ona lima ma po ona fata ai se alana wasila fia ia ele tai ona nga ia le fina ngalo le atua le famei le atua ia alofa mai ya te au le tangata ngasala le tangata ua maua le loto le famei ta vita paule le taulanga le ino ino le loto a fa maua lalo male nuti momoia o le loto nai fia sila mai ele atua o le taulanga ngai fia sila mai ele atua e leo le tele le famatala ino ngā luenga lele au lo ngā lue file mua le sila fia le atua mea uma ma lo loto maua lalo le atua e le tai ya o atua o le ami o tonu oe Amen. le atua o au stangata nga sala o te fim na so swani le kale si e tangata talo va pea le atua a ye ni mato nga sala fa mangalo mai se e o anga me ai e anga sala uma tatou Right. a walawa nei toi fa pe a yen tatou ang sala le ai ia te talo ma faile fa mangalo inga ia te talo fa pe le tu ai o matou o tangata ang sala ia fa mangalo langa le fa mai tu spa ia e le ai seisi lalo langi nei sa o lona avio ia tatou malama mai e le ai seisi e a mio tonu luma o le tua mea na o te talo ai o la wa te talo le tua fa mangalo mai lo e kalesia po le alawa le lei, po le alawa le tau mawhainga ina iami o tonu, e le tai a toa i au luma. A i e wha ngalo mai e tātou, le ka le sia i a maua fo e tātou le anganga. A ua fo i nei maua tātou e maua lose mea na whapela i oi, o sili fo i la o istangata a, i a tātou i loa maua le loto maua lalo. O alawa wha manuanga le atua i a te oi, ai mei se fo i a tofi e te maua tonu le ka le sia, le ainga tai, ngā lue ma le loto wha maua lalo. Awa lava nei e fonunga fa pe ya langa o le ono fo le tofi ma le tofi ele ke le tu kofi e fia baba ai le tu le loto ngai fa e lo o nanga le tu say man ye baba ai fa le learn that you are not greater than other people. That's what Romans 12 verse 3 says, for by the grace given me I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Awale alofa tu no tu ina mai ya te au o te whaiatua ya te o tō uma. Awale whaasili le manato se tasi I le mea wa te tau o na manatu ai. Ia ma le manatu ia tusa ma le tō whinga o le whaatua tua ua tai tasi ma tofu ai mai le tua. Don't forget the grace of God. Say amen. Stay humble, church. Stay hungry, but stay humble. Amen. Amen, church. Amen. Last thing that I want, number 3. We must serve one another with excellence. We must serve one another with excellence. Ia au na atu le tasi e ala le I le fai mea sili. I le fai mea sili langa le tatou kai tau fai upesulta se mai a fai e tau tala se tasi ia tusa ma fionga le tua. A fai auauana se tasi ia tusa ma le malosi ua foaina mai le atua le ringo le tala l'apostolo Peteru ai alwe fai se mea tu ai lo loto awa ke alwe whakanga fai se mea ai a fai ma le ato toa. Say amen. Say amen, church. Amen. Amen. Excellence, church. We need to do all things with excellence. This is something that I believe we are starting to lose in how we serve one another in the body of Christ. The spirit of excellence. Ole anganga ole fai mea sinsili. Le winga atato mai e fai mea le atua. Awole tato fatanga fai ni mea langa yelis tangata e sili atu langa alu e fai mea lona a inga mafa lave lona a inga ai le fa maoni mea le atua e yelis tangata e sili lona fa maoni le fale fenga luenga ai fai mea le anga il fina ngalo le atua ia tato mata hala e le tauna tutusa le tato fa maoni mal fai mea sili inga luenga mafa lave o a inga ai tauna sili atu ia lo fai mea le lei I le ngaluenga le atua. Amen. Langa lo sangata le tatou o mea o nei ia na a inga e uma ma o ave tupe le so me mau inga e ki ngā pua a le ka le sia le atua e alupe ngā wenga le atua le frame e tau I atu le atua o e mau ngā wenga.
When we do something, give your heart and do all of it with all of your heart. Because some of us were more dedicated to our family, Father beloved. Some of us were more dedicated to our jobs and other things. Don't get me wrong. You can be dedicated there, but please don't drop your dedication and your devotion for the work of God, because you're more dedicated in those things than the work of the Lord. Amen. Say amen. 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 It's one of our core values. Number 4 is to serve with excellence. Yeah. Langa lupula fa mele kolose tolu fa pelua sunga tolu o mea umalava to te faya ia faya maleloto peisia I wa faya ile ali ai leo tangata fa melo ya fa mai awa o toilo e maua e o to mai ile ali o le tawi o le tofila awa au natu o to ile ali o keriso le kalesia. So se taimi tote auauana iai, tote le whaia mo tangata. That's right. Tote whaia mo viinga o le atua. That's right. Bela na awele tato whaatanga auauana I le atua. Langa pole alo tama whaia pepelo mail whai au, ma pepelo mail au whai ngā ruenga. E sila fia I le atua lo whaafangai whai ngā ruenga. Amen. Ia tato I loa langa e lea lo vava ai mai le atua le whainga o le tato tau langa I le atua. O le tato auaunanga. A tonu e te sau I, me sau e fufulu, ia whalisa, ia ma le whale ma mao se tu lo lava, e a le vava ai mai sisi au a makang e mui e le ilo tangata ngā a le sila fia le tua a whai o ngā luenga I e whai malo loto a toa tu sa lawa pe le ai seisi alu ate whapetai a te oe pe le ai foi seisi e lo ato o mea whai le sila fia le tua le whamea o ia na te tauia oe ia le alo mea maua ni tangata le se mea alu whata alofa amaskin kamai ke o kusi e waku ngei umakai au a le mea le whamea e tauia le tua le tangata maona ngā luenga. Ai ke le alu foi e kau fola, say amen. That's right. Ke le alu e kau whai kangaka iau mea I e whai no. Aua le sa lava a e ngā lue a whainga e whai e se mea e le ilo e whai fi au le ilo kangaka la sila fia le atua. Ai aua nei mau e tātou, o au lenga I le vaso a koa. O au lenga sa e whai mea lea. Right. O au lenga anga le ai au e le ai le live stream lea. E le ai le video le, e le ai le mea le. Aua nei mau e tātou lenga ngalanga mea umalava. Ia whai a peisia I le te whai a moai le atua ai leo tangata. Say amen. Amen. The spirit of excellence. You know, Praise one way God. that you can test if you are doing the spirit of excellence is to ask that every time you do something, ask this: is God Yes. pleased with what I'm doing? Amen. But if you're asking if someone is pleased, you're asking the wrong question. Right. Is God pleased with what I'm doing? See, there's a difference between the spirit of excellence and perfectionism. Perfectionism asks, what do people think about what I'm doing? Right. Excellence in God asks, what is God thinking about what I'm doing? Yeah. Is He pleased with what I'm doing? Amen. Perfectionism is aimed at pleasing people, while excellence is aimed at pleasing God. God. Amen. And so there's a difference there, that when we do something for God, we do it for the glory of God. Now you may say, why aren't we excellent? 3 things that I say that some people are not excellent and doing what they're doing. 3 things. There's a lot of reasons, but I'm just going to, for our time, 3 things. Number 1, selfish. Selfishness and self-centeredness. O tangata mafaufaua ia ia te ia atono mele ele whaienga luenga silisili mo le atua nanga le mafaufaua ia te ia. Let me explain. When you only care about yourself, you don't care about doing things with excellence. If you're not being paid, or you're not paid enough, or there's nothing in it for you, you won't care about doing things with excellence. Why? Because it's all about you instead about God. Whenever you serve, don't be selfish. That's right. Someone who is not self-centered serves willingly and openly. Say amen. And I singa ka self-centered. And ngofungo fai baba aya kwa la le hangal mela ku mai o ai le nga yo fa mai ku ai pea. Si alu wi fo ka lenga fai alu ke. No, serving with excellence means what? I will move to make sure that everything we do brings glory to God. Say amen. You don't wait to be. You don't wait. You don't need to be told. I also tatau. Number 2, the reason why some of us aren't excellent: laziness. So good. Amen. Nobody says amen. Ole paye. Langoli sile mele angale famei tu se Roma sul tasi famei awole fa vai le feeling ia ma losi le loto ia ma tua au na ile. Say amen. Never be lazy, but work hard and serve the Lord. Oli singa mele if you fai mele le lis kanga kalanga paye.
Moe ngei moe kai au mal mai aso ngal moe ame fai. Amen. Au mau foli nga fa ngala li nga fiem nga oli ai me ai lele. Mo fa ka Hallelujah. vale le mo foi fale So ai pa ye. good. So Ai le fa mai al foto sol mo nga. Hallelujah. Ba vai oi pa ye ke ala ifo lo maki val me ke ala ai. Amen. Ye loa ele mana o mia ni tangata pa ye le fin ngalo le. Amen. Tangata tu lai mai e fai le nga wenga le tua. Tangata malolosi, tangata oso tatau, tangata fa maoni, I mea o malave fai nga wenga le tua. Ele mana o mia ni tangata pa ye, say amen. Amen. No laziness. Right. Hallelujah. Never lacking in zeal. Spiritual fervor. Yes. Always looking to give their best to the Lord. Another reason why some of us aren't excellent, disinterest. No passion in what they're doing. In Amen. other words, they're just here because it's a task and it's a duty instead of a pleasure to do something. Say amen. And the reason why their disinterest is there again is because they're making it about people and not God. Right. Because when you serve God, you will always be passionate about God. Yes. When you do things for God, we always talk about the audience of one, but the truth is many of us are still serving the audience of the church. Yes. We need to say, if we are about the audience of one, then have it be the way you serve God. Make it about the audience of one. Whatever you do, worship team, when you sing, I'm going to sing for the glory of God. If you're preaching the word, man, preach for the glory of God. Whatever gift God has given you, make sure you're about the audience of one. Don't just talk about it, be about it. Yes. Thank you, Lord. Amen. That's right. Right. Good. Right. Amen. Whatever God's gift has been, whatever He has given you, if He has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If the gift is to serve others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If your gift is to give and give generously, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. If you have a gift for showing kindness to others, do it with a glad heart. Amen. Amen. And I like what verse 9 says of that same Romans chapter 12 that I just read you. Verse 9 says, don't just pretend to love others. Alofa. Yeah, moni lo alofa ilumole to us, amen. Nangalupuna failao nga iba skulu for me o mea uma o e loe faya e o lima ina faya ia maloa malos. Awole tato fai mea afa, amen. Amen. E kala sa mo nga awole kongil mo ai ula afa. E vinga la sa wa le pe masa salo nga sau. E sau nga lue mo le ko ai lo loto lo tangata e fai a peise I o le tenga lue mo le tua ai le o se tangata. Say amen. Me ala na te fa malo se tua ya tato e kala sia, whatever you do, make sure it is for the audience of one. Amen. And excellence here begins with your heart and your attitude. Say amen. Excellence begins with your heart and your attitude, because no matter how good it looks on the outside, if it's not from the heart, it's what we call pretend love. Say amen. Ia tato e loa e a mata le tato fai mea silsili e a mata I tato loto. Langa pole ale maa yo tato ngā luenga I fafu ai le tusa I tato loto fa mawa lalo e luma o le tua e le talia ina e le tua. Amen. Amen. And so we need to understand that we need to serve God with excellence. God is the standard of excellence. E fai mea silsili le atua langa e vava ai le foa I le atua fa mea e le fa fiti le atua I le foa I mai o lonaro. He didn't have a second thought in sending his son Jesus Christ. No, the Bible says that he loved us and he sent his son for you and for me. So if God did not withhold his one and only son, who are we to withhold all of our gifts and ourselves to the glory of God? Say amen. Maawina mayailo na halo pelo Yesu mo oi ma ya oila tato la tau fia tato tangate avelvi inga letu. Ya tato mawale loto fa mawalalo. Fai mesiv sili mo letua.
Don't bring secondhand stuff to do the work of God. Yeah. Yeah. I encourage you. I want to move Yeah. away from that mentality. Yes. Yeah. So good. Amen. So good. Amen. I want to see if ingredients will live on I go to say keep your phone late, because I'm telling you that's what excellence means. Yeah. When you do your best, Right. cook it as if you are cooking for God. Amen. No. Eke fai mea lei ai ai tātou le manatu na so se ngā luenga tātou te whaia peisea I ngā eke whai mō le atua. When you think that way, it'll change the way you That's say. Yes. You will Amen. no longer come here half-hearted. You will no longer come here thinking, whatever we have left. Awa, okay, le fia whaalonga fo e pawari o meo mau ne ai, awa koe whaia whingala whapenga. Right. Le kako ke au ngai le tua le sisi o manguia o le kamau a ingo mea uma ai ona I tātou le tala noa ko ai peka ka Samoa isna ka Samoa whaunga a mo tātou ai ka le sia a ona I toi tala noa tātou pawa I o mea maua le ai e tele mea tātou e maua I le foa I o le tua e paua o lango risi ngā kai whiel kala ngā langa le ka uwhi kua langa Afrika la e menga lusa na whai mea So good. la lau whai lor kala ngā e ka vai anga mea I aisia langa lau le whai mea lei le tua. Mena sa fa malosi ya te oe pe loa tangata pe le ai ia e whai mea le lei mō le atua. Say amen. Say amen, church. Amen. Anything that you do, cooking the food, sweeping the house, vacuuming the church, whatever you do, I'm telling you, give it your 110%. Say amen. Amen. Hallelujah. For God's glory and honor. And that's the last part. Serve one another for the glory of God. Because that's how it ends. It says, if anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified. Ina ia vi ia ai lea tua I mea uma tātou te whaia. Pe ono tam whai atu e lea tātou te whaia ni mea mo le vi ingo tangata, mo le vi ingo lea tua. But let me help you understand. Let me bring you back here. It's easy to bring glory to God and say that I'm doing this for the glory of God through our gifts. Yeah. But the challenge is giving glory and honor to God through loving one another. Amen. Si ole whaingo fia ia leo mai tato e kale sia mawhape atu. Ia lela au launga mor vi ingo le atua. Lela au sau e whaile mele mor vi ingo le atua. Ala mele tam whai atu laso nei. Ai ale tato wa alofa I le tasi. Yeah. Lango le isi le au wale e maua lunga I le vi ingo le atua. Nanga lefa mai Yesu awana kako popoke e alofa isngaka ai le alofa I le tasi. We need to learn to love one another, and through loving one another it can bring glory to God as well. Say amen. What does that mean to love one another? That means even if they hate you, even if they despise you, you still love. Why? Because that is what brings glory to God. And every time you love on them, just think about this. Every time you love on that person that hates you, glory is going up to God. Yeah. You may not sense it. It doesn't make sense. Why should I love this person? Well, when we think this way, because this is going to bring glory to God. But see, when we don't do that and we try to bring it up to the front, which some of us like to do, show our love in front of people, we're not doing it for the glory of God anymore, are we? Right. We're now doing it for ourselves. But quietly, when that person doesn't like you, choose to love them anyway. Why? Because even by doing that, by choosing that, you are bringing glory to God. Say amen. Olo maua le loto maua lalo malo faali atu mafatino atu lo alofa itangata nga nga ite oe e maua lunga ele vi ngole atu ai le ai se vi ngole atu pa fai fai yang ai fai akule mo yang kupa ile misa kong le kalesia ai maua tatou le alofa ile tasi o le isi le auauana taua e maua lunga ele vi ngole atu nga pe tam fai ngo fie ile maua lunga vi ngole atu vi inga taine tatou pipesi ai, taine tatou simasiva ai, taine tatou launga ai, taine tatou molimau ai, taine whai e tatou ngā ruenga o le isi le misi tono le kalesia o le alofa I le tasi. Amen. Nanga peon tam whai atu, o le isi le auauana tāua lava e maua lunga I vi inga o le atu. Lango tala muli le Yesu le na whai o na oso. E tu la fono fau leo te tu inatu ia te oe. Lefa mei le wane sul tolu sul lima o le polo inga fau.
O te tu atu ai ia te oto, ia o tau whealofani. Whapei ona o alofa atu ia te oto. E whalonga lefa mai Yesu. Whapei ona o alofa atu ia te oto. Ia whealofani foi oto. O le mea le e loa i tangata umalava o so o oto. Pea whai ua tatoa. Nofo whealofani. Le ka le sia o te loa e whalonga so. Ila ua ia tanoanga. Ai le mawhaina tu ua lea mea o leo lo tu mai pea ma tu mai pea le anganga o lea tua e mana o mia o na tupu i totonu le tato e kalesia ia maua e tatou le nofo whealofani maua e tatou le whiawata say amen maua e tatou le aloto e alofa i leisi po le ale vai mai lesi kangaka a wale tatou vave whaitala a ia tatou tatalo mo tangata na ia maua e tatou le aloto alofa le kalesi langa a vava ai mai lo tangata e kako ki le kaua wako e kalai a wa laval kako alofa i leisi e loa e lesi kangaka okay I want to be part of that church e le kalai ako a wa laval lako vava ai mai o ka se e kalesi a whealofangi se e kalesia a alolofa se e kalesia e ngā lulu e whātasi wa lava i a tātou ngā luenga i e tāu atua i lalulangi o tātou o so o moni o Yesu Keriso ai whainga kāle wawa ai mai o le loko e misa o le loko e whaikengi e se ale le group le es el group le ai ngalo i a tātou e tasi tino Keriso e le fele tino Keriso ai e tātou ilo awal whaikengi e tātou ngā lue whātasi i o tusalo alofa i lea tangata ma lea ai ma le kālesia awal e whasilisili o lo alofa ka ngakanga e kele ai o me maua ai e kako ala lofa i ka ngaka o ma le kālesia Amen. Nanga le awa onga le tuspa i o le awa onga Yesu e le o se awa onga svaifi aupos tangata Nanga le melenga fina ngalo ai Yesu ia o tō nofo whealofani le kālesia wa o lea te talo lea tua ia maua lunga le vi ingo le atua e ala lea i le tātou nofo whealofani ia matua maua lunga le vi ingo le atua e ala lea i le tātou ngā lulu e whātasi i le tātou lotonga tasi i le tātou whaiwhai mea whātasi se mea a mānei e le sila o le atua pe a wawa ai mai le ka le sio midway o ka oka le ngā lulu e whātasi le lotonga tasi e le FSSI e le manatu le isi e mawalunga ia e mawalano le isi ai wawa ai ai tasi alana wa ai ole whanau uma le atua mea nao tatalo ai le atua a tupulol mea na oka se mawalunga vininga o le atua o le whaingo fie fu i ngā luenga le atua but the challenge comes is when your brother decides to do something against you. I want to encourage you in those moments because here's the truth. As a church, it doesn't mean it's always going to be smooth sailing. That's right. It doesn't mean it's always going to be perfect. Don't think like that. No, we're going to have troubles. But here's the key. How you respond to those troubles. Langa lupo moni lava tamwhai atu. E le whapea la saunga le muma leibia le whasolonga tato e kalesia ma mea ma tato whai. E ei fo i teimi o le atu la i ia whapita auli. E i foi teimi le atu lai mai e isi me le kalesia o mea la le mana o mia tato mataala o teimi atu lai mai mea whapea i a tato i loa respond atu ma le alofa ma le whaalo le lotunga tasi ai awa le ooloi mea ua a makanga vevesi foi le loko i anga vevesi koe fua le ima oe ke ale i ua lafo loa masonga lafo kala ma whai loa misa ai se alanga o le mwhai le ono sai langa maunge ngalo i ate oe le meitus pa ia e ono sai le alofa say amen. Say amen. Amen. Ang o nga ngai le momokor nito sulua e a mata na fa solo mai me alofa le nganga pa ia o lo fa upo o tau pe sulma tolu ona tala no le ia ile alofa e ono sa ile alofa e anga malu e le losi le alofa e le mita vale le alofa e le fa feteina e le a mio matanga e le sa ilia e ia ana lava mea e le fa ita ngofie e le tu ina atu inisi le leanga e le fia le a mio leanga ai fia le fa maoni e ufi mea uma e talitonu i mea uma e fa moe i mea uma e ono sa i mea uma fa pe fia mai lo alofa le taia. Amen. Nanga fia se fai tau mea le te mi fai poponga. Ai leo fai tau fai poponga le fai tau le fai o ngā inga o mea alofa. It's based on how you serve one another. That the motivation has to be love. Whatever you do, love. Not just any kind of love, but agape love. Amen. Church, can we say this morning that we will be committed to serving one another with love?
Amen. Tato ekalesia o mal tato lau alofa malo simalo lu ya tule tato ekalesia e mafaina tato o mai fatasi e mafaina tato fa mawalalo fatasi lumo le tu te le fa tu te fa mawalalo se ekalesia perspective au le te mala au tu tato te fa mawalalo fatasi ile tu aisia la mo le tu ono le ekalesia o le tua le ao le kalesia, Yesu Cristo le ao le kalesia, au lau leo vala au fapito el tatoa e kalesia in name midway. Can we come together in unity, humble ourselves before God and say that for the rest of our time, starting today, we will commit to serving one another in love. That from the rest of our days from here on out, that we are going to say, we want to serve one another in love. So swani malo lui tato ekalesi. In fact, tato fa pay for luma ole tu ole asone. Mata atu le asone. Ole auto mafai. E fa atino le alofa ile tasi ala le. I me alofa utu inatu le tua. E ala le alofa tu no le tua moema. E ala le tato fayo me sili mo le tua. Le ngate lea o le tato fayo mea uma mo le vi ingo le tua. In fact, tato fayo na folofalanga i lumo le tua nei tai au. Say amen. Faila e mafayo tato fayo te vala awatu tato tula i mai tato e kalesia. All of our church members that are all around, I want you to really make this dedication and this commitment that no matter what the hardships, no matter what the trials and the tribulations that this church will go through, we're going to promise to one another that we are going to do our best to serve one another in love. That we're going to do our best to serve one another in love with our gifts. To serve one another in love with excellence. To serve one another in love according to the grace that God has given us. To serve one another in love for the glory of God. Not for any other reason. Peontong fayatu. Elo sengo se ekalesia le ta wata to etala. Au le tala le ya Yesu. Mole vi ingo Yesu. Ye tato fa mawalalo le to le ta ya fa peatu. Mata tu la sonne. Ole auto mfai. Ile ma losie tu ina mai le tua. O te alofa tu ai lo tua oi. O te au na tu ai le tasi. Ile alofa tu no le tua. Au pespesi mai le worship team in nei tai au tu atu le avanoa. Ma futai oe lumo le tua me vala au oe le tua nei tai au. Mi alava nai te tu wai. Vala au ifo le tua ke soso hani mai. A faiele moa se loto alofa talo le tua fo ai mai. If you need to have that love, because remember that agape love can only come from God. Pray that God will fill your hearts with God's agape love. His unconditional love. So right where you're standing, without looking around, I will tell you about I lazy. I have we full of oil lumo le tu au best team in nature. May my folks follow le upon nature.